Okay. Well, taking just Yes. duo masum eh mit kent na phone na. One na, eh? Kent mo yung tu ya. One direction, and then we. Actually, duo na siya skewa mit El Paso, mit Koproskov, mit Kent, eh mit Federal Way, mit Yebegat What the coma? mit Tacoma. Aw, mit ko siya na kayo. Kakuwas ko sa mawigat kay lutu sa inyo. Eh, medigam da programo. Finja kuminwiya lo talagas ko siya isin ngay. Tika ni da mo e prokin ko siya ko dinamay. Tuwa na siya ke o lutu sa inyo. That's Di ba ang fact ya? Tuwa na siya ke lutu sa inyo. There you go. There you go. Mahangan. Tingin mo ka? Alla na belle Sunia. Wow. May dangay. Tuwa na siya ke o lutu sa inyo. Improper to try. I'm guessing English. Broken English starts up. But may game tang eh. Dahil ko tayo natakin mo. I guess you tell them Kaya that. lang may ko siya nga. Tuwa na siya skill do siya nga nga. Fukad siya na siya skill do siya. Walo tu. Katsang lo jingat ko mo lash. Kilo tu siya nga. Kinat tu na siya skill. Alla na una boy vaxiluman. Klong alla. Now we come get. Not way. Tagasi Maika tuwa na siya. Lagas man. Kaya gusto man niglindian nga pa ngayon sa Eletara, Marshfield, Ontario, California. Now we are young none other than Digging Triskel Jack, Klong alla to once you was kewa. Finan Kent, Washington. Tingnan naman Len na was what I'm saying you. Yes. Dalawa, This is the day. Forget. masum long stock ginagawa. Wearing paper products. Wangin me. Wearing paper products. Long vax, yeah. Wearing golf. Dalawa, Yeah, Ivo. makikibit pala may American. Mga toilet tissue manufacturers like mga China. May mga manufacturing companies ngayon in China. Gusto mo na coronavirus. Oh wow. Now, vaccine mo American dahil yung toilet tissue. Wow. Kumingit lang, pahay ko. Tukod na President Trump in the office, ikanaos la capacity with China, makipusawas lawas. Nakala ba, in the last 3 years, we haven't made any businesses, any trade agreements, kafin import-export na in China. Kasukle po, kung may capacity of coronavirus na toilet tissue. It's irrelevant. Which are conference the fact na kapasok na nga na with a will like as a mobile toilet tissue. Then stock up the way we are standard toilet tissue to get off one. Anyways, do as you was what? Kita salam kun kuno kan nag weeking air. Bakat kina fact la alam mo yung goes ashway, an goes ashway area, mitel area. Pebble of fact mo. Fear not. Fear not, for I am God. I will never leave you nor forsake you. Nor forsake you. Kung sa amin, lalaki mo nila nga God. Ay ba't tiya fuli kumla. Kung bitsuk niya, kung ko nayayak. Tuwa ba yung Sasha? So madigdam daw ako, taking dress call. Hey. May arsh mo sa madigdam sangunin guess kulash nga. Now we come get faklaman ke what I'm share like hysterical me situation magadash ke ngin na me kachiba na loang na ke ma
Vanity is vanity. Ano siya ang pet? Mapagom ta mo Mary Killing. Ako ba? Mary's killing. Tuwa na siyempre. Gagash naman Mary. Gusto na kayo mila ko sa siya. Ayan na kaya yan pa na kaya makadash kaya. Masyak ta ngayon tala Alvin O'Dowell ilash ko in Oregon. Alvin tuwa na siya. Gagash naman. Go Duck. Chukan sang on kulash nga. Kamta nga tako. Water choice duo from Minnesota. Morning ba, Steve? Pastor Steve, tuwa na siya. Joyce Walker, in Minnesota. The land of Vikings. Line Seahawks. The Chargers pa ito. Tuwa Sasha. Tuwa Bin. Sasha in Kent. All right. Wow. Ooh. Game malo. Game so long, yeah? Onan, ngasak na lang ko. Onan. Sa gas na ba si the vlog kak na ba kung gas? I'm getting there. Man, disconnected piya nga. Joyce out. Doing games in Marathon Seahawks. Seahawks Vikings sa Joshua Spike to. Again, ngayon pinag-guess out kay Lasso. Paglamalap. Anpain goes na kayo ma wikat. Tunin kibel singe. In matayang nagmalutot siya ma anya madashinge. Si Fian fak makos ko friend iki makos taknelik. Nangamale tesis pinagibela. Gos kulamalap ki gos wikat ki bel singe kadin kan dagan sisin siya. Kita mula siya lel siya kan cast lagi bel singe nga. Awigat len braille. Nakangasang pela na siya. In kan dakan lang makadash kayo. Nakatfa. Suang nagmalutot. Bel singe ang siya katagan ni braille. Vakadak fashirik masingi. Kat proy. Kat speed be pasta yetom kat flat lash. Kat la leprem. Kat la laisi. Kat la check-up. Kat siya sa payalik met sapla na fin. Fela. Losma. Sa payala pe na finances ko siya. In kain yukuya siya nalal fung isingi. Kat arla na kaksakin ke. Kat kulo pe na sinmet mata lashing ke los. Chepulesha. In kain loeng na ke oya singe inaksuk-suki pueng wo fok la financiers in lasyak ngan fok na kayo. Kat kula malap ke matmata lash ke ta fwe katle masinge kat ako lapen wi fakik kaslan kat. Kula malap na siwas na kayo aglon sin kat ke was kat kaksyakin go mo kat papatamash la pela ne suyak ke kainin kasyepas pasinaksang ng ikat. Umtjena tuin esina siya palay kadin ka nakfashurik malo. Kaslum ko siya, wana si katla siya mataluo ke. En magat foto do lege ko masipuk ke. Kaslum minutyak na we. Inun wala mat mas. In kain som na irun mat manakan la.
kan si kalam na siya nakewa. Kipel singi kat papakat nga siya kat falat lash nanak na swikat o kaya mga matalom na fish. Tagatin kain fakat kastlom fal na kimams mas lakeo. Elela da kastlom in kain gastapem danin siyan matlash. Anak yung makalimila kastlom chikan falok na yung busya. Kat kulo malap na simukat papa kikalang pakotin lom katakilin kilang silom. Ingi katakulan fast na met nga siya da komunikasta malututo na siyesh kastam danin sielos na kayo mawikat. Elos na kayo manakan laki coronavirus sima akalimia kinengingangan na siyesh. Katitala unwaya shirum katitala oya pespeseta ka inaklusong danyakat oya pespeseta ka inaksangangikat ta kumvak na siyesh ma fear not. Panang katlal fungi ko mo kat papa in fungbot na siyum lal fungi ko gimano kayo makulang na siyesh. Siya katita man genek kilang sim ke fan na. Kinwan na dum Jesus Christ naklaswigat kim dawagan Pokemon nagisafla kakipe fashion di klasa. Katfaklo kinem. Amen. Amos yole, belang ay floko notasyon, kulang malap ki makapain wikom in kain akfas yung makatash ke tusing ya kulang malap. Tegin ba yung kulo ke pro ini ikesta singan in chibe fact tu na suwas kaywa chama wiga na tegin tu na sumbe Kulang malap. pinen Kent ta den Seattle and Kent na makay na. Chibe fact no. Of course, federal way with Des Moines, ko finne Marysville, ko and nakawa financial state Seattle. Tu na shows Oregon, ko finne na Hawaii. Pastor Steve tu agad kum tu finish na we got ko Minnesota. Kulo ke kasi wait mat to ka cast lang nga nakalin ko was not wait ta kasi Micah tu Alvin finan Oregon tu. Now, Sasha, Dave Driscoll, Kent, Washington, Nevada. All right. Go Kent. Mary Skilling, two on assume. Mary Gumasho, yeah. Cho is Finan, Minnesota. Minnesota. Two of an assume. Pastor Steve, Finan, Honolulu, Honolulu, California. Honolulu, Hawaii. Obin, Finan, Copras Cove. Copras Cove, na walang bed Jenny, Secra in El Paso, Texas. Na kuwas sa mawigat pe ke lutu saying kat ke pain kuwas. Kulo ke asloman then real quick. Alvin O'Dowd Sam Yang Siye. Oh how Sam Yang Siye papayak na bakit to Sam kumfin Sam gram itu lah Sam Siye Elia mataş kim Siye Sum na Sam Yang Siye Sam Yang Siye ko meşki loing laş bir tolu seke İpse meydan ba metse öyle paşayne ne nasi metse ama fosse ne fosse me koş na fosse limegos na ke singaulan sa sivingay sampay. O den metse topu pasasi ka sao siyak sila metse nga. Namo ipsiak tulungan pakatil ta ko may kumelya. Nga pakat ngay kaso ko ngay sutin na mo. Naba context sige Sam ko ma Alvin O'Dowd sa ka Alvin Gumgulo. Na nage casting go online. Doon na si Waskewa, kat ashin yung fashion akos ka tayo sisukle. Ash website sila ash. Ash made saya week at kashakat. Le Minister Frank Aloka, il kasha taking ke Tuesday, walang taking ni Sena. Na post wait matago kashakat na kay plan sa mosque pinakon na sila Namina, el Goldman diyan. Walang Ismail alle pos Rina nagituste an Levi uniste pa Mr. Skipper na tosto fra al pos mate matako cash ko at si sakit nga to ang ginem ikot mo na banggoy ko na nakisete
nga tingin just ko bang dak fashion kanon alun again ako yan nake kung ako sige Henry yan ko pa Henry school kunya kan kan nagibelo ni tao yan na ash pe website sila ash website sila na ash video class ba didn't update line na kayo usod kasi ako na may nayak na finash may siya nag-pro mo nga tingin interest ko wala Mr. Frank tingin siya naka-monitor siya na siya nag-pro mo na siyempre lang ash po website siya gasigol.com ash po din siya nag-donation alayok mga tiyak pa siya kasi nawala iba nga talaga slasho ko may siluwo mga nawala nawala na sumosla ko in fact really ko super luti mo ko mana ko nakfash inakyok ki clients up sing ito vinamula ba na mga akfash kaçıbe da san da akfash na ki mamashiro so na ash mai tselu masama tagobe cash got spama money nagel Caitlin Calvin Likeksa wala tamo sali gel basket na onda kewa dash bamoli hosting lash na ko modi magatash ke mamegin wen ma free the shop masi yokspel en na proilo sa na may tsima susulbe ilsa pa ma si dava singa uli ke ma lash ashkan pa na rina Dylan Levi dal sa ma laban mani se ba kusin sa ma week to ko si na le kaya upgrade ya interface ka na naging ma ke casual with na ke mata ko insan akfashion program sila na spela so kat masi yok spela ba en na Kasha Euro sa naging bang ash kasha naging plan sen insan nawo mga dashkin timol mga kat or mga when siya pera na nakla siya listen na sinka narakat kifalo ko or making gaslan kat insan nga kayo kat yun na lash Euro sa ba kung si samkat ki proy losan proy cake proy iksaw lako tingin just call siya lala Mr. Frank tingin siya na siya lalo sa Kofinde Pina, Rina, ko Ismail, Aluka, ilus smash ka line sa ba. Proigas may girat ta fak gasin no. Pai na ka charm, pai nga dangerous ka access ma. So masi yok sipe bakit den factory gaslan god. Na girat factory gaslan god, sito na sanga. Or sito na to ka flash ka. Fresh kiden mo ikuri kiden mo patatile indile kastan kat indile fashion falig alas min besi ma mola som to kat wala makuluki mo don kat kiki at pushapar nika na in national ugul matayin kiya siya ko may tuya siya into besi mga sika ka na mo alal so kanila falig kastan kat napay kat siya kusin proy cash na Bakan wising ini saram kun si vs ma digin tresko digin nga vlog gum lagi Okay. Kalwin is vs kan Sifian fact mo kushani ki magustak nalik. kushani ki magustak nalik Apple saptalu was on Miskalakos. nagisingawla ko siya ash tolu sige may lutut siya nga tingin nga vlog na kung kaya siya Okay. Wana. Kana ke tamul sila faka nipsi metan fakla wena siwos mamatay istamalan met. Ba apaka duo fason ko singal ko san paipsi metan ipsi akluan ba wena siwos ma akasha pie ke fun met. Pa fos yan nagisingal siya kataya kiyan. Ipsi aktuluan fakla wena siwos ma city fin makuluk. okay Masingal dun giskalakos. okay degin gumgulo na Medli nga ay din belo na sum degin guminak ta shit nga should clean belo gumina ako la Una. yellow one
Muna. That carbon announcement, and then magat aşkı bir şey ya. Okay. Kusama ay nga ngayon. Sum nag-stay mula in lash na ge. Kanda kat katim na mula sa nalim to luma na kimakatin na ngayon. Okay, week week ngayon. Kaso to Kasi na ba paper products na toilet tissue, mga coffee. Kaso na when Costco, when Sam's Club. Kaso na smart all the when. Kaso na stolen med Mexico med when inte. Tagafapkin le. Masuk lang ko Messi or coronavirus. O may tayo na yung toilet tissue. Nakasuk talaga si may capacity hindi asuk yung conference nga di may tira na si ash kikiyap si rekle mo tak mo manufacturers kito tissue nga mata kay China na kasi bin coronavirus wait more malan solid tissue manufacturers na mask na mas Ekuh or when you may direct ma they or ash foto le sina ki mukli and solid tissue ma lang hindi masikahong le and mergit or kidu na tal trouble person le and mergit super ash kapash like that in China na kung vinliye solid tissue lash kaya market mergit the market is iyan jaya na kinaspin kikiyap siya nga para na ilya siya na nekal man na sikum ako min siya flok na urine card. Flok na urine card, konayak le me fake ya fat. May ta ilya, ali post sa Facebook. May ta ilya ke coronavirus sin Ako binang le me le flok. May ta tinahilya ke. Pinawayak, finas may tiwayak coronavirus sin. Gawayak kumas kumikan kaile. Nil ana flu ta ubeka ta shi. At tira mo kumin careless mo. Taklo ba kumin long mamit ni fako. Nice. Olla po mitkum liyan makumaroan. Taklo ka pa. Nasok to, kumin teorela mo masingin na kandang lima na kayo. Sap mo, kaliyak po sila joinlet. In fact, the Takayani Finan West Coast, joinlet pa ba Council General lan FSM Oregon. Sumasta mo, nagawa to ni met luft ko lang nga inang kilong niya. Nakala ba, sa mo alu kanda, evident alu coproscope mo, alu hilo mo So post mo mabash we are. Pono vi ba nga Seattle mo? Luft ko lang nga, in fact, mga nang kilong niya. Make massin. Nga fakken na ke le kat finda suk mapay suosa kite we na and ma no ukat na way. Patang yasan kat. Kalendar yasan ba kat pa kumin Ekuh. Ekuh mamay ta fako yok na Ekuh kastan kat. Guminagos mo may dafa ko mo mataga urine cut me. Na kung hindi na mataga urine cut ang mapaya suwa sa wo may wo na sum. Na may dapat fat na sum mas may da kuluk na sum di may urine cut. Bang masiko naman din ito okay. Na nga fact na siko bising ki mama sikya ngay paile talaga ako na tip as may daw Mekrit Jason Henry dagdag ko kada mo sinal Milo April min dala ko lang guila nakatukanda na ngam na mo sham na mo le asil da ma kada shikmada akfash mo kada akfash to kada liang o yela so inde ak fok ye makata min katin siya ako usna yash ashmay da siya ako may tao nag-siya ko sa yok nag-siya ko sa singkat upeli ki may tao kuvin de long mamay ta fact na nga fact lang ko pa long ma government fact ko na roon
Nou hebben Ekuh makadil sa musik. Kumita fa ka aske pa po. Kadil wala mawhengin. Whengin mahita ko whengin ilti kan flikat le. Nakasam kun ke tosta. Nganak kay ko usama forset pegi masikya. Sham si aske pa po la. Emma mitlan gata asko kadil digan ganausla. Pangulalan ka. Ito kat fact kat nakawat alam may salam kumoro. Kadila ko lang yung kanasa may salam kumoro. Ki oya kuluk lalos. Kuluk na kuluk ko. Si Agustin. Aksa na kayo masalaya. Mga kuluk na kayo. Bukul. Matay. Na April lang eh. Kat papa. Ifingan ko na bitlam nga uli. Na kuminti ka na ako sila. Nakatilang. Kung fingan na bitlam nga uli. Ngayon ka na ako sila and salam kumoro. April man sumsuk na wang bitlam nga uli. Kat papa. Ifingan nga uli. When do madangaw. Ilkilag longo, tolngol, every singaw, kadlang. Kumping ko na yung premit singaw, ngati ka na ako sa edwin. Also, chukti, may si fan na. Lot. Na, ilang. Kaya, usel, isalos ligian, wait, nakataka na ako sa ulo. Na, lot of news, pangat. Dan lunalingan, na fiancé, lulan, dan lunalingan. Kilsong takit, bukul luangan ako boyfriend mo, dahil siya lang, ay makangan ka siya. Nawi na, kadali is, lot, dahil kila, dan lunalingan, dahil somligyan, mabitigal ka na siya. Dahil sa tapon nila, nakatkaon nila, il-dinaurela. Napanga ka ng faction, and mamitlan ka taas ko, kadali ka na siya. Na kadali ka na siya, fellow, ilawus lang mo ito. Paraption. Fekir sa tago sa palimekos. Nangasak mga kubin flow ko nagigaston ka. Ikaw lang mauluman. Mauluman siya uluman. Kung finke na mawasikya na isik ka. Sa kati na liyan mo ito. Na baka masing agi-fliya, naging may tututsilash ngayon. Apakuk, il-shamdram na sin may Babylon ngayon. Naki oye lalos. Mitligi na, epok sapta sila nga. Kani po kung may kulugin to ka, kasi may po ba may tsuda nga. Epok yung siya na, may tsuda, ibang na mo, may tsuda nga mo. May tsuda nga kulug para lalosan, si Agustin. Si Agustin lalos nga pa ng kadile, usya mayatan pa na fellows. Na may kadile, siya kagayan sa Babylon, into ko sa mayatan na silos. Na kadila fashion mga no apo ka kadi fo ko milay lang makuluknin si ka ifo kat mo siya betaligi mga tuplan kat pa ka tapat liye mga ro mawumo kay fan na naging may reach ka charm gun bising minsan kakashi ako mapa with Babylon and national with Babylon but Chaldeans ilos Toko, ako si may tsuda nga, hindi siya pero ako nagpatsaya, hindi poshka yung iwelos mo, ilos mo na falit, ilos tilak flat yung ka, ilos tisuk na may kosi lalos nga. Na pamarit siya nga taka, abo nga lang maheta, katlak makinye kuwus, kinukan siya Fred yan, tosta Fred, katlak makinye kuwus kimakusarawan. Na pang malit siya nga, nga matiging interest ko, ilan cash kat testament. Tingin. Klo malap to mo share lagi kung akatayan ki context caption Victoria nagi magade aske ki len singe ya ngan wala to mo share len gaksagin gat chaos ikat kanda ni ki pe singe ya maga tram kun nge in flow nak faksi lal nge dalik din choose nge kanakel apakak simit pala shishik nge lang Efo ka womo la sa likimat ni. Ako merek makanalos. Na siksin siya ka pa wo kata mo la sa efo katana. Na ala kalem silo singat la limo mat Babylon na kuluk elos wo. Na fin pa evak mo elos kuluk kat wo kata na kima masikyak tamla sila samram kun ke coronavirus nge. Kamanga ka chiven na usina siesh. Gulon sin kat ke opan ngara usina ses katin silbana
for todo yang masingkat ke. Nga fa ko inge ke persen matlal fungisi e pange narrative si mga defa kaksakin kat ke. Inak for todo ye katligi na meta metigi kadala na tafaile list lakal. Malutut siya nga na kita muli siya samtaya ka. Kacamnam ka na lapa ka, complain lalabangan, kadel de book na pasikyak nge. Foson kos na ki fosal kos. Wena siya wo siya ma akasha piye ke malan mat. Snaklo ke, wena siya wo siya esta malan mat. Mai kash nge, ash wena siya wo limme kos pagi bukal apa ka tolo na ba de samtam ke misingi. Na ini ko ye fosa fashion na met, foson kos fak mo, met show Eva ishetin kasai met ma shuokalosia. But some kun met show pa na kitalik din gat nge. In Belgium met Babylon a shuokal dalo ka Chaldeans nge mabe na Babylon. Ilos ale airput o los met pena me kalim. Na akalim yela fakla ishetin kasai met ma shuokalosia. Nadalik nin gat nge for la ishetin kasai dalik Chaldean ka Babylonian nge akalim isalang lalos e fact dele showing the gaten trastokolos vak makose ismasya tie malos tajakta ekanausiak lekovos kosera angeninge ines kaspe oske fon machilosya shakna akfalye swemol stakluk akfalye swemol la nasuos na swemol simashke ba malan machuske met Chaldean Babylon nga taga fun modelos kenge na aggression la dala brutality lalo sa pakata yaki benaki posimetligi na vakla kashap o kia pekatle metrap ko elosorek fun met ekoflana okaki posi akli megoskan reminding kat kauskat me katinetala kat papa el tienjeu kipshapash el tienjeu peki rapko pa akaleminget na inak fototo ye foson ko shinge mama met Babylon na rong inge na role singa reverse inge na met choose ba engetang limit Babylon nge menelos pa victimize ki milos rong pa akalemigengan na ra vakki ipsiak lungan mo wena silos ki milos pusela elan metgen Waipsiak luki fosse akon gosken vaka. Kois is masya tie malos. Na vakla tajakta ekanausiakle kowos. Masinga matakana si kombela manakewa mamate la komo. Inan de anjuru kom. Inagarin flo online rightful owners kimange. Shek na sham jamin karangan yak matakama ema ilay kat keke maulasha. Katwindavung leke kadina nakswosila. Nara sinsiyak si matakana si komo ba mesi ka tram genge ka tram ke rap ko ka tram ke sesiwas kay wana ba tram genge ke ipsavla si ke fosi akon gosen fakmo ko se running skat pos ke fun mit bangen ma si mataka na siya kadin tala cash up ma ka injewo ke ka tama injewo ke elsa ka wil men vinche malas mataka ke oyelan met pushapas pa met Chaldean Babylon nge demonstrate katli ke oyem mailo sorela na sindalik natin kat nge na it ko rai ko sam na ke unexpected punishment ma etaka na yorolos na yurin kain met si marek fun met nge mailo stena mot ke kipel si mga kum epaline si wo asna oye si makat si fena iwak katyak na lang ana na pas ke wash na lang mo cut untouchable wangin makain takain tipeni kat leka in takain me setback ikadi tasak ta pangitafong len na naklas mo ito pasikyak na sin mat Chaldean Babylon nge nara kisikyak na silosa inge na forla elos milos ran sin mat ngayon kain ara oye na silos ma jewo pa follow yang na silos kana really ke go sin in galam ke fact ke fosit ko tasak ta etiena pat ko sya shukya mit saye eva or spes we mo lowos
Na swamol pagkasingin makat owe something to somebody. Na swamol si mga kumin na nashkea pa insang kulo na sinkat ke maulasha. Na ever sap ka na si wasin akfali swamol lowos wi malaisla. Kat pa hefasang na silos kayak kat pa hefasang na sinmet Chaldean Babylon nge ingan follow ko ng Milo si salan met nge. Met lokalok fata ko era ko sin rarar kisangeng elo se fa utyak na inen si was esla manake walosa na nga kalimi tayo masingan de shoot kalwani reversal role si pange mama met Chaldean Babylon nge ran sin tiklin kata Buffalo yang nasilos nge elosin kain balakin la tema usi pa elos rokia na fasal ko singan fakla kos mo tayo ismalan met fin matan pelpas pas na ing elos sa pan mule fais la malos kishpin akmas elokalo kosara asin met fel city sayangan mainge met palang akademi fin panake en juda ka Babylon baka sham kan chermayal wi welal bena apakakin bel singe na opatay el fact na sin met idoma na pa el fact ko inge lange ke saptas ngal mekos makumra na sin met nge ba efloko orik na si wosinge narata ka na si kuma kumines makinla oye ma kade orela ma esafal na sin meta efloko pena na sis Faxi pataga ke kelatia on kos fasit kos ngan vlokon ak si faklal bon na sin met kelatia el fak mo nimet kiepe losle kadin te kiepe meta men kadel el tie kan kiepe yakle na pana ngara kada pangon mo makataraki sipe fa kama lakat sige kadin jan fon met kat pangon mo met kin ma tasak ta kadel mo kadel di mange nake oye makatorala na sin meta na pa na ngara ipsimit mataga na sisnge taga na ki estamalan met tiama wosi mayen taga ki pisapas o epa taga ki rap ko na nga tuin singan medical strong game saklu ka tolung tamla sirlen kain kapseng macam ram ki contextual text simasha na nagfasi da fashion met ki ipsaklu tamla sirle mute. Legi Driscoll kung gulag agad dengan medlingan back to medang naglin kum Mili vinen Sacramento Mili kung gulag ke gasolum na kiwan na siya confess na Sacramento til gasol kat ke enin matama na kung gulag ang kiba aklin kum gulag asloman na ay pe kum the mercy ke Tim Keslin pain kum gulag na ifo na ke modudut na ke ipsimen ng fason got na ke aligos ngan pa when na suwas ma mata Islam malan mait when na suwas ma Islam mata Islam malan mait hindi fos on gosh ipsak na fos on gosh kan pa masin aki ako givas ke maulak ko lakat fin elosek masin mata malas maeta da ko pasi ka sin met Chaldeans nga abu ka lang kuwas isum fon mait Islam malan mait cuma malu so usut makin na may tangan ba kanasulos ka nga. Na sikum kiipsimit nga. Way na sikum kat fin mukuikuin katasik. Katasik na kimasiro so insum isla. Example sing of diyan na ke ye igas somla. Kawak sila work mag maintenance. Na ensure maway nga kada bash nga pa kasama kita tissue. Bakit ye on ko si Christmas som labangan. Nasum nila si peg trash peg in to tissues na usot pa ng mga. Amang di mo fast king get it ko. Nang asukle po nga nakayaw. Mamda patlige red lako pe yeah pas. Pel na kayo. Ako left na fa na asumsis la ta longul ke mula to tissue na lobang. Kan ngam tain si Nabangan kata ilya mga kumro kata mo maktrang man sa kaya ka kita sivya dalu dal mega ta singaw tala love ko kismet na singa kat pushela ngan kata or kat
fotoğrafı dağılan bu. Parang kalimut di sila nasip kung nag-iipsimet. Tingin Diyos ko. Kilo malap tong sirle. Ipsiak luonge elapkran benan ki ipsimet nge fakla. Wena siwos ma akasha pieke fan mit na fosyan na kisngal siye andi depena leksini ekle ke dashakta kadindi fosya singa fakla wena siwos ko sa akasha pi selo was sifena ke makos isla ke fan mit el tagabe ke written policy and ke office magumaskian mama to shoot kashbum ke masih mai losak kalemi ki standard lesson commentary ngai pa naki fun machi madel da nga kalemi dai ke exodus lungul fasingalit course naki rap ka mai los range met madel shu kenge dalista mala losa el dal nan ka ke los sivena na para apa ka kel fakla elosa na wonma som dikie men me angla anel lang ki sakne in mo wangin masomakulukia el fakla ay pa na nasirski kat met mapangon mo kat arlena me pushle korela liki met saye samsam kunyak na ki fin pa en New York City 1920 apartments ma pa ka ta met ma pangon mo elosale as sanasia elosta orela bom silos pang penthouse nge ta angen folat dalang ngeti in ma meten ma homeless ka memange met ma warong ronge inje akulukelos elos mtai lang matala lo silang anay na sang na silos mo elos flat digi met nagewa elos tia na kain me siskata ma ta pangakata na nakin arrogance lalos milos pangon mo milos ashken elos masayak findot ko tasak ta pa opatayel samsam punke peki opday tolu fakna silos la elos ne ora la oingi dashakta en milos mdaka elos tena lila alef shashin me rakin yaki ka elosin me patata dipen lake na daga na ke fosyak singa ulnge nganriti indafula bena vaccinen singa ul vakla en ganek kuliklos an akmekin ye seulos na daga na sirs kadinetala manake wa mamet babylon ne ora la edal orela kis ben dominance ka power lalo sa in kain fun madi met saya pamit dalik na din kat nge elos orela ke o yengen tasakta takana sis ngariti masing naknas ngan kain igasta pabanata sa naki sie koren gosin kalem na pa ki vaccine sie koren sapta akos inakataye ki fosinga lako sa fakoinge ngasi mus mainge na siwos dia mayen ngalang sinak may kanya kos ain luti kos ay nataliksyaw nga tiksifena pole samsam kun oye singe kadineta inget ang dina ke oyen fon metlan talik na din Babylon nge kel sa mga style fakla el tiara kisipin el fakinak may kanya los dahil ki inakalimilate oye wuwusipange na naki si koren benawan ko fresh limi ko fakmo me ko stia mo kun na li seulan mit Babylon nge ka seulan mit na kay wama orek makin power law korek makin genikin fun mit law elos me baksin siak singa takala ye ko stia mo kun ye paila wangin simit long masinga ko ya wang pai ya pai wangin simit lal mit in maslo siya kain ak misyela alain in maslon mit Christine mange matakape na sis kadin itape naki church la sa kadin dila fin pa kato mugi makatora lange chia oye fal na na in ashe in maslon mit Christine kain kasta lange masing tena muste masing el tena vaskin geneklan gat inan an ayaul ona kisin siak sima kisin siak kun en Sodom Gomorrah mit siwos gaslan gat aske city singan in de kanau siakle mit gas fin en Kent Washington ingena ma ekain Brian gan kusrela coronavirus singe inche
shulpe lailik ka kalakalik na saya kasin siya singa ta ka yok na siya kadin nan ka nangariti poston ngulakos kadin sang taon pa na sa pun vaccine ki poston ngulakos ki fakla kusin esmakle etulokun ye o yakuluklos nga fak mainge inak mekin ye kuwos katashi wos che ta ka ke katlong ke mamasikyak nge in kapsheng na ke maritsinge tana kat kan vak ma kat si fe na usye na shesh mama anye madash misenge na ke katlong nge na la ashi plus ke mga keshpin masisi was ta shivena na yok ke malutu chinga shamsham kun yok na sin met ma urek makin fun met lalosa na pa taga na shesh fos ya singa si ma ngari di kenge ina kalembila in pensi ma met Babylon nga taga ran si dalignin kat nga me kasinsi yok na apaka kasinsi kyange Eric oinge ninge na pataka inge na ke sikya katana putakle sikya na sinmet mataka orek fun matinge na maluto singet akalemye tena sinmet Babylon makena la sisken pa na temple silal siya ma Solomonel masailang ash mama metlan gata taka pe ara matena wo sisken ben alamalu ka elos ma wuti uchaka ash pe ma safalalos milos orela pe ma chefali norek na mange pape na sikyak kipelen to kasama karngen in Belgium nga tramo gitalik na Josiah nga pa chuai chinma elos par makulu elos ara pa usi ongaye yok na sin me talik din gat nga na bata ka na si komge nga kumekin kol misinge kaekin matlalal fungi misinge kadinala na diye nga rala shala makat ara na sin met kay plan fun met elta na kawil kat pangon mo mange makatorela ke success la stifena ke oye makat orela siwas malash tasak ta kadin tala mange te makawil finta ka kin genek ke fon met ko oye ma sa fal mange erakin yaki kay wangin la pa na ki akademia ke muritsinga na pangen me ipsima klua ba kadin di awrek magin fun met la sang elosen ni me cash plasha tarikat ta me anakatin ngit kun mo katorela na pa Tama Shirley, shot pelan chum keep siya klungan. Okay, dangerous lang gula. Gula kaya kaya na washingen kalim. Ipsing ake po ake kuden loyang na kaya pa. Sige loyang na kaya faklal ahapagak ngan. Ildang kulukurak malawasan na fliya nan siya. El som na kaya specifics. El som na kaya kaisiya oye Milo Sorella ngan. Ilusin liksina loy na ilusin kalim gila. Milo Sorella ngan tema wo. Nage fun met lalo. So ita ide min kada bela kada wala complain la. So katina kalam na mesisika. Kada kalam ye katsakin kuluk. Nasin may na mo na kalim ke. Na nage oye sel apakop na. Ilusin na akata ilusin liksin loy nage oye katashik salal lalos na. Kailawat lalos na. Milo Sorella ngan ifulok na selos. If a lock is when kanaw sa losle. Ako vin loy na ge facts in to na kusyang kati kusyang oya na facts ge wala sa fact mo makuransin mo ito if lock na shoot. So fact lang lem ba man. Na banang na ge phone mo chine ge just sham good. Sa mo got them giving with fun that moving katarship in gas take advantage of others. Minagatli masi waiting na katsum in mata ashmagat iske. Sema oye katarship lashkan if lop nasis. Na ngafak mga mana sis mit ke gas and gold online.
Sharam lash ngay gden de shamram or may da in mo tako. Go may da in a long market fact go may da super money minds the bag fact lash. May in god mamak oye sa fall lash god ile kai got be oye. Ile kai got do beliki. Beliki men kat da yung fact castle. Nga fact masing min nga tegi just kom tansi. Kita kalam gele makat fact ngay mabe na sish. Mabe na sink. O yelo go fin sa wai. Think along should take advantage of other people. Think nga katashin jin mo ito. Sima parang o yelo made. Haka made sima long siya na ro. O yes in na. Nga fact pa na. Testimony sila pa. Ye ako sumla. Sumla. Fort Irwin Bena. A fast of Fort Irwin. Like cash especially in Fort Irwin. I'll do a one-way trip. Na siya na nga fast na way. Na sitlik ko eh. Fat na si Tito kailangan eh. Bigam da fast of Fort Irwin eh. Nga siya na siya ka Messi. Sir nila ta ko katashi kita siya scale. Messi na siya siya. Kaya na fast na nga fast ako. Na may finmod ko to na ifin nga cashers, ako si Basin, ako lumabas na for the win with ang beso lang shoot ko. Pwede na foot. Ilino lang muslim na nag multi-level marketing program sila lang. Messi na siya. Wait, I found si Messi lang pa, ang sakit castle cut mo kayo man. Na yes, what ako, tiksi what ako va antik dam. Masuk le Messi, may fum na cash na ye fashion ye do. Messi gusto lo wan ta Messi gumgal. Ati mo wil ko, katti shoot man lo. Kung mara naman Messi ko. Na the fact to ako na ka pwede nga ko in so nga urban katash. Lakan katti matansi ko sa aming gaslan. Bakit kati siya taon kanaus la bakit back fast year. Nga fact na nagye kung pinaging med cool siya kumasyo yan may kumuhin ka tasyo kung paano kung may safety tawa siya taas nga o dalong o tasyo ko ito kayo idak na yok lagi na maamang safety tigit ka Klo malap ki kom share testimony si lomwe na walo tu chinge ale kya sab to kan kya shikat ke ale lang sipe lem do like lomanin kain Academy na sismen tax season be bange. Gat fast na mitke malutuda. Nga fa academy kalmen tax season bange. Vakke ipsidak tolunga vak mo buena si usma akie CCD fin makuluk. Ke CCD fin makuluk singa nga ready dakke fast singa luo singa kadin somna ke. Vak mo buena si us kosakie CCD fin makuluk masayla ke akmas. Ala kalim la samram kin mit Babylon go Chaldeans ngida go na elos masaya kaspelos ki shipen malan mit ma ka samram kin ki ipsimit ipsyak luandari na jingal dolu faka medinen go us katangla elos kem kata ki wangin mayen mana ke walos masaya for yak skemot ke na ki masayan lomsi it takes so much effort time money resources in masaya kan met si ko fanan farek pa academy akas mo kiniyak kat kyo yesing pasikyak na sindalik natin kat nge naging academy mo wena si was ma aki CCD fin makuluk kat nget tanike matawa kien channel sa sakor fasingo ki galken apple la meta ko ke o yesi masikyak ke sok kada pela kumlila o katil wala lala den a wiya kespin mga kia pang na maluto sila lutikat peki nagimatay ki patient menel fact na sila apakat tapan diye mamay sikyak na sinmet Babylon ngan na maluto tataka kadinale loeng na ke oye katashik oye funmet mange kadin esmaklela ashkat simata palome indi manrewa masikyak ne na va somna ki vajak singala ko pakla tajak ka fele varle na sisista ke itayen bolen alan lem ka anake me sisista ke ko fasafla sigi malutu da bangen
inakatayan na siyasla. May luto siya sa mga fun mo, akmas, islam alan mo, na masaykat yakya. Pange me kada lima bottom line kaya. Talik nadin gat nga kosya ka kayo sin mit Kelten mit Babylon. Na masikya ka pa kipel si mit Babylon nge masaylo siya ka ilos pangon mo ilos orala na pa eh. Efa mama sikya ke manakilal mit success lalo sa. Tajak tang ariti pe ke polil fak mo inte kya pala mit mayen kat el ito maingi kayo. Siguro kon matako academy peki week singa fakla nimit pa kiye sak matako Lebanon me man pangan sak ma sang masayak me temple Jerusalem kat tera o ye mga sang ikorin ya mo ito kat take advantage ke maluto singa tako na sikum kadinala na shukik me lalmet metlan kat akat te shukke lalmet metla shifena ma kat sang kiye pula met kakatashik na sin mo ito ke maluto chinga tako evine fa koinge ki mainge tarakta apaka ke frok lape pa fo siak singala ko tako na siskengan takaine tala kel sham kin mange yo el ke ni tala kat sima ngakum pray na si katlale prema si check up kat sias pala usa siya singina sinmetla ko shainge ko enatolani na wo el kat na chas Elie mana kewa fin kung bangon mo ask katasik si director na sumsi pela ask si si director na sumsi pela skinget la lie maeta ma eitek yang na sin met morala mga na sumke na ara takana si komin si vena matawak musengi in inventory kunla okay kal nga fine skinget ko siya laliki elya masikyak ma asyening ngom ke coronavirus ka elya masikyak ke chap la kay wangin lebe kirsipen mamasikyak ka economy ay valen elya bange kirsipen evin kauli travelers ka kainin function kay wa mesikyak lima ana ke fakla ka mana elya basikyak nga ko mesapet tebe na kain akilin elya masikyak Lasin dalik na tingkat ngige mat Kelten Babylon ngita ka fun mat yelosa. Musinge mama semon ya kinengi nga kenusa. Mat makar nga nusa musinge. Mat mamda ki microphone na fakek o yange ko na yok siya silos ke media. Padel bangon mo kasi nga silosa. Inkan kia pala mo ito. Tapos takta met justice lan God ako na siya. If kal fact na sit mo, ko fact na sit ko mo ka din fear not. Fact ke gospel lan meto. If ka ko fact na siya showing. Wangan siya may un ka akngal may ta kain ganaw sa dalik na tin ka ato. El de kan siskat le. Nara oye sa file nga fin nga ko maske. Kadora na sin mo it. Pangepel sil bangon kat kadin kain ta kalim ta lakin siya ket nak manas na silke. Na fin kat ke woye kat kingon madalan kadinan Eurosin karingen katki maulsinga tashkenge fashion mit inusi woye pamedit tsinga ta kana sishke pange mga isla ke adam la shirle ngashot na sing gumen dike punchline lom ke mulut da ke exegesis singem da ke psiak tolunge na kumfa is kali kamla ke exegesis loma lamala Okay, tayo dos kong gulo. Gulo nga ako desa na sipain ko was mit kedas kam programa pange binakali pange takat kila siya filia ipsiak tulungan na ke masailas en siko onengan was ke mas tao as way na ke as makuluk ke nara na siya spesifik din nang gila okay na may kalme na siya ngam ta Amerike ngam at paligyan ko siya ngam ta Amerike we want na Amerike ngoro na may itlok na ke kung filia pa ilang si kumashkin ba yung mga gaston ko ay may ba kung sista bellum really gaston ko sista bellum liang aqua kulya klad ka proy na sin ka kimana ko kung di iba ngasiyak sumasin kikirong long inenlem Jesus Christ may kalbe na siya ko el lem God el may kuti se el kawak silo
me kan min lem Jesus na su kung vin filia mo special nga siya mga ya me ma special mga dash ke mi sing ya at sinaga no lal lem Jesus ki mama gat Europe nga na le nga fact ke pa soy lak siya pa soy sila ke dosta kaya siya fact ke ifo gat Enric mo nga siya shrub lang Jesus Christ. Ning nga si Bebe na. Kasi sila na nga ngayon, meron lame na kima ngayon. Ulit mo lang siya pa ngayon. Kung may lame ito information technology mo, ito computers mo, ito programming mo, ito hardware networking mo, lame Jesus ito. May ngayon project si lame Jesus Christ. Kaya ito ulit mo lang ko, ito lang ng araw, or may orak ulit mo lang ko, kung mayem or mafiyamaran. Chimot ko, kat ti wisyak sin lay ng gashat ka mga ifo. Mayen, kat mut ko na mga lame Jesus Christ, il luti silas. Il pa lame Jesus Christ. Il kat mga iban na. Nakisisik si mga komisyonan ko pa. Kafin kat para la felo, kapay na naging networking, kabay lang naging business marketing, kabay lang naging or masuk ka wrong. If tayo ka to ko gigaslan ko, fok kung akong sinaka ng lalay Jesus Christ. Mainstream media ko, left, ko Democrats, Vice President Pence, Iloreni, task force lang yung pro yung line lang if one pro yung may man cut na virus yun sige mo ko para wait pa akong mata live wait ma'am the line gas lang ka para akong mata able na siya yung long para kikip sige toilet tissue man para wait mata the long thing on the no o kada long may ina may kikip ko kat kayo mata maas da plugin mo yung pena siya nakasubwriting ka kada na kasya ya kung ni tapong din na sila kumay ito, pamaligid siya nga ba ram guna, may Chaldeans nga ulit magkin ilawit lalos, fonmit lalos, katasik lalos, in kaspalos na ensilos asko yan. Sini silos asko yan. Ano lang, fadil abago, fadil mo mga nagawa flok na sila. Nagkanawas na yan lalos. Nagkanawas na kaspalos. Cool, I see you. Pangay may read siya Katasik lash may ito, falok na siya. Nakatfin sinakan na lim Jesus Christ lagi mga pingan na lim. They go toward the bottom, penso ka tsun saflay. Kaya kung urik masit na loy na siya, kawag masit na loy na siya, nakita na sproy kay ifok din point siya. When din genik siya, yung mag-iwan na. Everyone tip that point as giving on a lane, bell na kayo. If what's running a should plug that you got some broad. Ali bit to say that wall of Israel, may thousand but some broad coronavirus in it. If what may then go pro or end merit if complain get Vice President Pence. If what go pro again. Since what you like kasi ko, ako mas pag complain lang ng pro. I mean, kaya ulit mala siya, katiwim na siya din man. Katiwim siya ng lem Jesus Christ. Kung siya ng lem Jesus Christ, kung pro gagawin, may God bless you. Nakatfin niya lem Jesus Christ kay Pok. Min pangan na kayo yellow. Men. Ang fuli niya lem Jesus Christ, katiwim siya ng nalo. Hindi ka na, naaluan na siya ng nalo. I forgot so like bell na kayo. Il pasok wala may ito. When in scientists missing if kung may ka na wala kinala siya mo o na kimano si kami kinigat lagi. I forgot them the line. Bago masing ako in diction na bring us down to earth. Diction na line na kina. If forgot siya long lang. If what the 16 lem Jesus Christ lang cash kat kore malash. Kat finigin na mektar kat finigin na kat ilya lash. Kat if what the seule so na yun kat.
na phone na ploy sa sikat ka. Nangafriya mga insupe kuminus mo na mak ke masikya ye madash bisenge. Masyal galm gela kade gat wala kade wo ana ke mas Mr. Klein William is was or supposed to want to at yung mga kunso ka dek para basic am dek ya kunso kade wo bel na dewa tingin ka dek yang kunso ke mamasikya when mula lan ka ina may luchige wita cuts in action kat proya weng masikya kade check pa na bukuy ko check pa na tupok proya la so to nesi ka kung lutay la kaya kaya flok na yun ako kung fin so place le floko na yun ka kung fin so place le floko really pa pala proya na sin ka siyak lang kasha ko o yan na si Kyorik maluwan gen kumasuan ke ilyalong nation show o yan na si ilyalong proya na sin ka ten kasha ko after all he is the creator of all creations pa felo creations pangako then the ideology in creation so then ideology in creator it's more lang na kayo na kumilang na may ma ka ilya ke toilet tissue kumilang na false pretense pa kikiep para mo dam dahil yan si if you got tram gasan ka na dahil yan ke mandus mi fa ka da kya ba kya mga generate money Rick money nga matay ya. Dahil matadalam tayo shares lang. O na ki sidan na or nga pala makuluk sila matay isan niya kung yang ako mata. Ilya ke makuluk katray lang. Kaya okay makuluk katray lang. Plugin consequences ke makuluk katray lang. Nga fact fincha kin cash ko. En kumash ko. Fincha kin cash ko naging ilya lo bisenya. So na yun ka. Flame managwa na inin. Ila cash ko. Pangula lai kat fin patake mapay mawuwe masiwas lipsin dit ni litingas Arizona ngena nga tango da hey devin da ko tel mulap to chisungan us ko na hey po baba waiting to chisu California asu ko la ko na okay kay wala ko da kete flok yo hotel minalda hotel ya de flok yo hotel je usie ka ta chisu Miel, aşam den tu busapas. Inu usien na laso. Fanamullak medanga tel tamasti pokla un hotel mustafa to na misenge nga. So tishu ba. Senya ya rolls. Som sista local dollar, isa local roll 7-Eleven. Bitkum so busapas. Bitkum so busela inda san kasha sa pausi mai ta na fa sin lim da sin ding mit te bujawa te va tista mani lu da va da fica da hotel fa tista ta mani kan sa bol la ma mes ku di pushe ma hotel la da mo pe ma la cha ma kum te kumpa kum owner la hotel kan kum te ta fa owner se da ka na ko ma da ke hotel us libe ka shols kan wi ko kan kum pis ake ko so usi na den bujawa la mit kum bujawa nga fact kun na example ito ka pala sige insubeya kaya malapay ka na fresa di kayo what tissue kaya hotel ka gusto ko lukan pa siya ba lukan bengap na fact yung iniya ba lukan bengap na fact yung iniya lukan na kaya ko din lang mga amit na wusi katong lagi kaya ategin kumdi good point Kasi na sabi din, ang kaya ko din lagi makuluk pa mga kapang ngamin na wuwi sila, dahil ko mga back. Nga sa naman, weng mit mo, na phone na fast na mit, kaya wala lang ka. Logigat, kaya may mo, Kembol, Sibelon, naglalong gas lang. Na, tayo kaya kapon program lang, siya pinjak, may lidut siya ngayon cash ko, kaya mga kumash kami siya. Tingin just ko, ngayon flow na supun kali kasi proy mo akala unso ko all right unso ko ngayon charter ngayon isang kali bulan singkat kel kali ke proy na academic lo so skewa
Gosh losan. Let the longolenglan got in weeko. Get no room sum na way. Then longakum gashikum. Get no luma. Dig it. lumalap. Well, ana fakla damlel chirlea, kadis kadiana wuwusil ki malututa, na ingena, ana naget siya kim dawa kaya ki proy, kade kalye pe ki proy. Nakmaswiya ka treni proy. Kaswita kaksikun gum kat flat lash, lame ilyama ashfin velam singe, kat ngedot nasyum, ngedak nasyum, kaksikun gum, ke wala nalom, kometa maisik medo makacheta ke. Panang katligian lalfing lash nasyum. Kulo ke siya malutut mapangon kat, katin siya, diye ganan ka sisuwas, akatin siya nan kakat ke oye lash nasyum. Kat kaksagan kum ke kasines maktakasel apakak menasish, in lutut ke, katin siya rek magin fun mit, kan ganik katashik, inasya kashpesh. Nanak manas kasya kadogat, lishing kat yakligiel ya makainas, e katalal fungikum, fungundasyum. Ipasing ikatang si fakulo malap, metikat fast na mit. Ken wan na tum Jesus Christ, kat pray ke. Amen. Ay, kulo malap.